Is-sħana estrema li tikseb parti kbira mill-Ewropa, inkluż lil pajjiżna, qed wassal għal serje ta' ħsarat kbar irrappurtati fil-kontinent fejn netwerks tal-elettriku fatta pajjiżi qed iċedu taħt il-pressjoni qawwija u kontinwa. Rapporti fil-medja internazzjonali irrappurtaw kif f'dan iż-żmien tas-sena id-domanda tal-elettriku fl-Ewropa tiżdied minħabba l-użu akbar tal-arja ikkundizzjonata u l-fannijiet. Minkejja dan f'din is-sħana qalila ta' bħalissa id-domanda splodiet kullimkien. Sa ftit ta' senilu kien stmat li sistemi tal-arja ikkundizzjonata kienu diġà jikkonsmaw ma' 7% tal-elettriku fid-dinja. L-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija wissiet li temperaturi rekord qed iwasslu għal żieda fit-domanda għall-arja kkundizzjonata b'żieda akbar fil-konsum tal-elettriku b'riski ovvji ta' aktar tniġġis li wkoll iwassal għal aktar tibdil fil-klima. Attwalment sqallija b'temperaturi simili għal dawk f'Malta qed jgħidu li għandhom l-ogħla temperaturi fiż-żona kollha fil-kontinent Ewropew. Rapporti mill-medja fil-Gżira Taljana qed jirrapportaw kif eluf ta' familji ġew affettwati miqtuħ tad-dawl, l-istess kif qed jesperjenzaw ħafna negozji. Il-Gazzetta La Siċilja qalet li hemm minn ilu aktar minn jumej bla provvista tal-elettriku. Fl-aħħar jiem f'Sardenja wkoll iddaħħlu 33 rapport ta' tuħ tad-dawl differenti bis-sitwazzjoni qed issir aktar frekwenti minħabba il-mowġa sħana u żieda fid-domanda tal-elettriku bl-air conditioners. F'Majorka u Ibiza ġie rrappurtat tuħ ta' dawl. Fi Franza fl-aħħar tax-xahar li għadda waqt li t-temperaturi kienu anka inqas minn dawk ta' bħalissa, eluf kbar ta' familji kienu bla dawl waqt li t-tarmak fit-toroq beda litteralment idub. Meanwhile, a huge outage has left much of Brittany without power. Trains are being delayed or cancelled because of the heat, and some roads are even literally melting. Yuka Royer has more. This is what happens when a road surface gets too hot. Record temperatures have been melting asphalt in parts of France. Nearly 100,000 households were left without electricity after a transformer caught fire and sparked explosions. Kif jiġri spiss is-sħana estrema li tolqod mod partikolari n-nofsinhar tal-Ewropa qed wassal għal diversi nirien qawwija. Fis-Qalija li wkoll qed tara temperaturi tal fuq minn 40 grad Celsius kellhom jiġu evakwati aktar minn 100 persuna minn djarhom. In-nirien qed jaffettwa żoni differenti tal-Gżira fosthom Palermo, Sirakuża u Messina. Fl-istess ħin fi Spanja mijiet ta' pumpieri qed jissiltu mal-ar nirien din is-sena filwaqt li żewġ pumpieri tilfu ħajjithom fil-bix ta' Franza waqt operazzjoni simili.